Hello, dot minula paula na nandam chiong na mo. Hakana ni lunglom tin ng kuy kanitlay na. Tutan hakana thong kan chimding mi at lang pikarak chimlay. Matupi an LD zung an saknak munman ni hintiang an pekri lau cha a CHRO ni chathan an chwa. Thong ni kumkul cha chon kum a cha achong baklaw mi ngaksia 8 billion leng an Falam kopi sangthal sam mi mun zanhi leng zuarding a minung zariat leng ni an sok. Chinram kul pelawa peng a chim nak chu khote kom pakhat le sang pasari long a tua asilai hakha siang sang run number 1 siang in hakul mi min pol hauti thailau mi ni an sho tol chung thong karak chimlai Matupi NLD zung an saknak munman ni hintiang an pekri lau cha a CHRO ni chathan an chwa. Chinram kul thlang lai lai tlang matupi NLD zung an sakmi an lim chang na in ni hintiang valai mun aman an pekri lau cha a tlukran nak a kho nak ngati in Chin Human Rights Organization ni chathan an chwa tia thong kan thai. Hi kong he pet lai in valai mun angai tu pu tan thun ni hi thil chang hi aliam cha kum thong ni le kum hlai ruk leo in asi chang thong ni hlai ruk in thong ni kum kul tiang kan lung kan i thum i atu a chun asi khawlaw ding dir hun tiang kam phan chang hi asi cha a CHRO laisin a thong kan than nak hi asi matupi NLD chairman pu ong thang ni kaima valai mun asi cha mi hi ama valai mun a atwa kapa zong ni hi bantuk in thil atwa mi hi athai tik a to shan di ding le kuldi ding in atina in chimnak zong anai changcha a nanlung kan thum piak ri kau u chimnak adi nu November ni hlaili in ni hlainga a hin tonna kan ngai na lai tia bekam nak an twa tia da kha phos a achim atu matupi NLD zung an sak nak mun hi matupi khopi sabong sang khosa pu tan thun i apa pu be khoni achok i thingkung pol an chin nak mun asi tia kan thai Chun chathan an chwa mi kong he pet lai in CHRO zung rian tuan salain tera ni chathan kan chwa nak arwang bik chu hi kong a hin tluk ruan nak le dik fel nak in an twa nak nga cha asi an boi nak hi chan saw ngai ngai asi chang ni hin tiang tangka pek a umri lau cha a ama pumpak ni kan sin a thong an kan than i atu bantuk in chathan tiang kan chwa pyak mi hi asi tia da kha phos a chim Hi kong he pet lai in matupi peng NLD chairman pu ong thang sin a pet lai na kan twa na in kan twa khawlo chun chinram kul NLD chairman le atu leo chinram kul hydro speaker pu zaboi ni angai tu pa ni singza le som thum tiang chu katwa piak ulo tia ahal na party committee le zong hi adai thangai ve Chief Minister he, Vice President he, matupi a vaithum tiang an kalchang, hi angkal nak zong a hin, zay man ang kan chimlaw. Chun angay tulay ni hin, valay mun pekhat a singkhat in, an kan hal, hi chu an amma te in, an raktore te kaulay tia daha kapo sa chim. Hi in hun man hi thong hi kumkul August tha chung a perding in bekam nak an raksar na in ni hin tiang an peri na lo tia thai asi thong ni kumkul kum chachon kum a cha achong baklaw ming hak chia 8 billion leng an thong ni kumkul chachon kum a siang niam run le siang lai run siang hak sia chung in subject pakhat man achong ri lo mi siang hak sia minung 8 billion leng an si tia ramkom phimchon nak zung in thong kan thai siang in hi kum khat a thlasha chung kai asi I tu kum tu hi chu COVID-19 zot nak rong a siang in khar hi thanga asi chang I siang hak sia na cha an chong khauti lo hi kong he pet lai in ramkom phimchon nak zung lut lai Dr. Timawun ni thong ni kumkul chachon kum hi COVID-19 rong a siang in khar di asi siang sang run siang lai run le siang niam run siang hak chia minung 8 billion cha an chong khauti lo
siang sang run siang in hi siang in kaitar an sina in thakhatluk an kai nu a covid-19 zol ma apan i chawza laini akhartar thandi na tia kan thai chun chinram kul phimchom nak zung lutlai pu bi ko do ni chinram kul chung a chun cha achong mat mi hi atlom tuk tlompai chu an rak chon tar kauna in covid-19 rong a khathan di asi chun chinram kul chung a hin sanghak chia cha achong baklo mi minung singkhat le thongsom thum song an si tia da khapos a chim siang in khar di asi cha a chon nak lai zai man a umti lo i chami poi phit zong a umti lai lo tia thai asi Falam kopi sangthar sapmi munzan hi leng zwarding a minung zariat leng ni an sok falam kopi jinmol sang tlang lo sang chung velai munzan hi le somli le pasari cha a minung zariat leng ni an sok i November ni hi a chamcho phung an zu tar na tia thong kan thai hi velai mun pol hi abct in aman an than na i a cha a singkul b cha a singsha le c cha a singati in an than tia kan thai hi kong he petla in falam sipin chairman pu darlen ukni atu sangthar sammi chung in velai mun zanhi le somli le pasari pekding timlam asimi November ni hi chamcho phung zu tar an si achau tu pol hi fiang in chun kan chim khawri lo hi chung a chawza ren tron in hun angai lo mi biaknak laisi se chawza laisi se pension ala changmi pol hi chamcho phung zu tar lo in committee ni an pek na tia da kha phos a chim pension ala min ha chung in committee ni amhun a pekmi minung thlaili b mun a pekmi minung thlaili c mun a pekmi minung pakwale pastor pension in a le b a minung panhi an pekve na pension alamin ha chung in no than mi hi alai in minung hlai kwa b lai a minung panhi c lai a minung pariat na an si tia thong kan thai chun falam peng ukzung lutlai pu cha oini arak sok mi pol hi falam khopi chung a ummi zong an umve chun khate lai a ummi zong an umve amhun tu hi chu falam si in lei meita zung pong surbung airport kalnak lam kampong a sitia da kha phos a chim chamcho phungzu i mun achau mi pau hi nisom thum chung a tangka rikhya pyakning in pekdi asilai tia thai si Hakha siang sang run number 1 siang in hakul mi mimpol hauti thailo mi ni an ro Hakha siang sang run number 1 siang in thanchau na committee pu chan shrem shrenak in twa mi siang in hakul mi chu mi zai asiting hallo min hani bom chan tu min an tel mi pol an ro tia pu chan shrem sin in thong kan thai pu chan shrem ni atu bantuk in an twa sar nak hi chu khorwa har ngai asikau Hakha sarsiam nak rian hi kan ma pumpak cheu rian angai mi kan si siang in thang chau na committee ni asi kho chung in rian kan tuan ve har leng mang in bob na kan hal bom tu na zong ni ngai tuk ruang a silo in kan ma rian asi ti mi lungput he an pek i kan tua mi chung a bom tu por kha an min kan langtar mi chu mi zai an siting han lo min hani an shro tik a kan ni nuam lo tatak hi ban tuk minung hi chu Hakha man a an umding asilo tia da kha phos a achim Hakha siang sang run number 1 i hakul nak an tua mi kul khat a sing hi leng an di i ni hin tiang kul somli le kul hi an lim chang adang to ding mi zong tampi atang ri hi kul somli le kul hi cha a tangka phang in sing zakhat leng an di chang tia thong kan thai tutan Hakha na thong kan chimding mi chu hi vial hin kan ngol ri lai dibora sung mi ka si